bia no mpe papa o ade bia ekoso papa bia wo Ghana bia no mpe de bia na Ghana yesi na ga Mahama so no de be na oyema Ghana what the sum how many years 4 years when you yere no money wo busua no ma me no busua for man tete wo no what the sum 4 years and the man ka ho asem osafo kofidro na wo da sum no ka ho asem da obie wa no be ka ho asem because unua na chief of staff enti un ka ho asem Ghana does sum 4 years obejiro be tie ka ho asem o sori amom ya nwene ho Mahama tewa Ghana sko mudi ni fufu no obisa na do mudi Ghana ska fufu ana disca ne ya de pa ma men kan kire wo tete sika no ema mo entoto adan mama mfu da bi disca no ya de be ma Ghana fo ho atom ene wo wudi atemma wo wofa wabusua wo nananom ko school free woni me faso wo school free ntia school fees Mahama ka kire m so no omfa mo ko school free ne emfa mo ko kina enso no ko school free o enso wo so ma anko na obi aba na oma wakwa abrunsam ne ma dobele muntin papa eba wabra bom no mpe uti wiase na de papa eba wabra bom a wo se mpe da bia bone ne nsa amra na we nwari ye de piaka uti wiase ade ye papa okoka ena Ghana ho kira ba amanfo nya adwuma anye ena de uti ho a wo se Ghana di ama no ne no hwan na ba bia adwuma ama wonya bia ye uti o man wa social media instead of say obeka muti ho asofofoi mutua moto mo taxes a Ekanya ni sa complain sa wakwa anye no. Oji tithe, oji collection, oji sika bia cancelling fee. What you are tithe da? Ama Ghana aban. But what you are taxes ama Ghana aban da? Untia hwe mo man no. O sori a, what's abe jona die ena Ghana heading, ena Ghana heading, ena gede heading. Na officer papa no ne to so a. Officer fiti ya neska na be ugo no masesa. Nipa wo bre na wadi. Abrochire we ya busa. Emma akra ye nuanom ma ebi ko adwuma 8 hours 12 hours 20 16 hours not your adwuma na officer wote wona sika na abana begu chest o ma me no papa wo no o mo ka jo se na na do na ebe hwe wa no mo ka so mo na ehwe o mo na wo question bi akona ko buso mo what you say wo abrochire na wo ba e your responsibility so hwe ba so papa hwe wa nya na do na ado so bo bebo no ko busa papa se de benti no wan fiu osori anadwo ne awia ne ahomache obutu so no na wonim so obaye hyehyɛ ya ma adaache na ado amambo na obu no Ghana fo nyina amambo na obu enya wo na obebo punum aba behwe mo nko a anasa odi sika ebere nko asa gina kodi Jimmy ene ma ekoso wo Ghana na osofo kofini kofiduro oba abonten a ena Ghana muntie na ya mi hu sa brusam ne ma we bi krada Mame kanjremo osofe ko vuduro se wutia Ghana kwa nanim pa wate baby a Ghana nam no kan sempa na yesua bibie firi mu no mo sori ya mu gu Ghana anim ase ete se de mo mfiri ho ete se de mabusuafo mfiri ho so na mo mfiri wate ase baby a wono ma wani so na obi se Nyankopon hwemu nyina wo se de wusi kana ansa abebepe na Nyankopon de reward na ma what you say? Obi ti ho boa e de nanim de ne nanim onyam boa se be your man betum pon a mo si wa mayem ho adamoni fo bi na bronsam fo bi mayem ho ahoye a ene anibere fo bi na mo sori ade bia koso Ghana bia je se mo sori tia me kan kire mo osofo ko fidro me se wo so ye Ghana ni de be na wa ya aboa Ghana ka kire mo ka Mame kanjremo osofe ko vuduro se wutia Ghana kwa nanim pa wate baby a Ghana nam no senka training sini so you should be careful when you're careful in some way what kasa tie otumfo no when you're careful na o mo fi say asantefo nko na otumfo o mo ko manhia nkohwe Trap bia o manhia palace o come manhia palace o come manhia o na me di magro they should go and ask who is Boyo o two for fee so what I say na who fi say o two for ye betena say na from aboli bia be kana asem o two for ana Baby
Ah, Jawaja. Ah, Wemo. Nti me mom warning. Sam kola almost sorry say. Omu nipa bi a ombeka asem atie no no. Ye enya hwe kura. Otumfo onye yimu. Kumasi Sports Stadium. Kumasi Sports Stadium. Baba yara no. Asantini din. Baby. Asantini din. Nti omu yesa. Hwe me lead crusade. Baba yara Sports Stadium. Omu yesa me lead crusade. Me lead ne yakoyi ne di. Yeah. Yasantua Sports Stadium. Ne di Yasantua Sports Stadium. Akobo Kumasi Sports Stadium. Ne omo hu say asantefo no omo ye nipa. Omo ya ne ye asantefo na ebekun ye na ebekun because ye ne omo na ete. Yeah. Oh sorry asantefo yi mu. Obi na kan tell say o hene mo ombo what more frat atumapa. Eden se hunu no na mu yesa na yam pese ebe kasa mu sori a otumfo ono na kan tell say o papa mo mbo bra yi ehwa o. Otumfo o papa nka o papa bo bra yi anka sanka obehwa o. Mu sori abochi nkola Kevin Taylor abochi nkola aboji awumu mu nimu papa mu nimu mame ya wumu se obi ya fre obi Freeman onu odidi asantefo atem otumfo fie kraman kura enya better senu otumfo fie ne kraman wo Freeman wo Kevin Taylor ade atamfo no ya ye dia mo sori amudi papa we ni mo pese because of politics inti enye obia eye Afrifa ke eye Afrifa sa Afrifa no only Captain Smart omo na ahia ase adu asantefo anim twitwifom so what you say sa Afrifa no onu na ahia ase kan kire se Ghana nkoyie nyina eye asantefo uya sentini usi me sa asem me best sama me ye dagombani I dare him me best Fred Chamso hene ene sama kwa hene se tie ya me no kafe me from abo mo amane sa nipa two we omu na ema ye ka abochi akola bia wono ne papa ne maame wu na abonte onnim se oya abochi no omu na ema nkofo ekasa kira tia miwro otumfo yes yes wo Captain Smart wo nka wo ye badwemba ayede no kwotena onua TV say otumfo wo fere no otumfo ono na enkasa nkire Nana Akufo-Addo wo na wo hene wo say wo say Captain Smart so ye asantini kura hwan na enim